I počinjemo. Automatsko parkiranje auta. Znači, gdje je ubačene, otvorit ćemo app koji se zove Parkiraj. To je to, auto se pali. Na koju stranu će parkirati, levo ili desno, žmigavac na tu stranu da skenira. I idemo. Auto traži. Našao je, kaže stani. Dobro. I sada vidite ovdje paralelno parkiranje ili vertikalno. Nama znači treba vertikalno. Stiskam to. Puštamo volan i gledamo kako će udes da se izvrši. Da li će sam parkirati? Nešto. Vidite kako su to milimetri u pitanju. Iskreno ja ovo ne verujem. Stani. Ovo ne verujem ni santimetru. Stani. Kaže, baci u prvu pred volan. Op, duhovi. Stani. Baci ponovo. Pustimo ovo. Samo kočnica i gas. Znači, gas automatski se reguliše. Jedino što ja treba računati to je u ovoj kočnici. Ali ovo su milimetri u pitanju. Ovo su milimetri u pitanju, ej. Ovo je gori čovječe od